Pai lai tak siam se promes bunan ai ba me pai. Ta memot ban ong ba baro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usembut mintirang ba ka jalau bakmi ka sanat PWD Road uba Preston Tensong lakular ban pensionai ke surok amkoi snong pedeng lari kita jaka kia trelang. Ya kani ulapen pau habakran kumukong san haga jingne kemen rong kusi belapen ya jaga dor basong amkoi haga atrik leber arajar arpun riu. Kedor basong amkoi kelapen long ka rong kusi kumshibenta ka jingken mau buram ikiru rang ba kibelapen yo ka kwai snong ha umngat ka kudam hadauki ka surok amkoi nong bare lentiar bat ngamadan football. Habede bat kejindawa jong kasnong ban shimtino daga PWD ka surok nong bare lentiar amkoi ubat tensong lebetha USDO ban le ikabadan kam bat ban pendrung no hakamap jong ka PWD. Dalau sembut mindirang ba lai dan langru menteri ka sorkar jelau ba ala kemen rembui Wemily beremu ba Stephenson Mukim ka Vevo Tolu Kezo kebedai ka SDO civil jong ka amnarem bat kiwe-kiwe. Hari ka jingalang upa Preston dan song laplipat ba himau sa jingken mau. Nagbenta ka kuwi jong snong amwat kamaran bol amkoi bat ka surok amkoi nong bare lentiar. Bankan tiu ya kayo kakot lengba ka tourism Henry kumalak yathu exam le jungi kadaw kalong namarba yim don ilanti kisreke kebabian hapo kariwar bijungi ke ek bagasur si kalong sen kaba larangi perkhat ya kalong no kam kabaharo nama ka khande basyap kamde ki jongi kade kiriu shimet kalong ba house nam arajar khandai ada pra nilayo lengba ka PMGSY ladap alot ro ban shnai ka surok henry nakadaw kibangi barong yatip kamla ban ulong badhalu snem hagapor ba penrum ya ka PMGSY Facebook kanalang kasnong kala prasyang banyo jaka national friend ban connection in marbakam dan cengaisyu kasnong friend hune resnusi biang nakidaw kiba kinong snong ki nongkit kam snong kilatik baro kinikitlan kilong kibalong leno handrai kum ki prig berang increment ngicrement hakawe kesni oblay on pasyo hati ki babat yang tindew kisya bangin jin sur kemense bangin na banyak magajin puay ka surok kanang kiw tang kasung amkoy baro kiban jaka don puta kinkiw hanay ngamla bangkan thon na bakan no makumaong methi kajaka kamdei ke jongi kadei ke jong shimet jong kapre dai tangkan ne kawai kumaong mene ngakermen sken ba kapor kan sapor kan sei ba ngin yo ya usurok ubagema kabaan keinginan kamanta amdi tang surok ka sarkar makhliya po jalam konrat ke sangman
Kalau sipun kilat, na kabenta ka jidan kam, jong kinong snong song thao, na kabenta ki samla, na kabenta ki nongrep, na kabenta ki badon kasap. Kaya ko kung sam nanta kalong happy. Kam dai su ka por kumensuar, late how MLA ban recommend. Ya kanono ka kam. Manta barok ikam. Barok iskim ka sarkar. Badan ka way pa ka way. Kandai pheo nak sispa kilong bay online. Very transparent. Lada kisamla kidon kasas kidon kajimu mang kidon kajimut baskem menta napo amkoy kila ban apply kila anya skema shim kanera kubo kabo namar ba kane ka sarkar menta kade ka sarkar kabala jan bakwa ban jan paiba den takadaw hanus nam baladek o chief minister dalade wan po amlarem bas no thu ya ka jing jang ipaiba nginum la ban sol ke paiba si sendon Henry kajing jan jong ka sarkar kalang ban penlong ban ngap kenang bangin la ban formulate yang sin ja policy na benta ka jing toy jong paiba andala de pule nginum yo kam nginum yo jam kata kadang kikeli kata question mark kadang habaro away pa kaway ging kasem hanray nga ong ipi tang kane kaway lada baro kini kun bi jong yang ne kinom lay school kin shong ha amkoy tong kidang yo jakai bandrat bri ret tempeu dang yo jakai bandrat kwa ngilong ran bok ba lang ba ka PMG swai na do neng khong la hadu ang ne nila yo ya ka lang ba PMG swai bat ka bangi akan hang tu chief office ka dana amrem hadu padur rengkat pajiking po ayu kal dingdot kalong khat lur nak benta kan surok kane kalong away nak sitba dan thai sene kerman kem ladang yo sanction katu bat pindek nadu sokha kudeng kemai kudeng rim kane ka sakit mabayang kudeng kemai kudeng rim la sanction nang baka NDB kabade ka tourism sakit bang kerman kem bangin yo tangba ka ega bang kwa bang ketu sin biang ya paro kenong song ladawan kanong no project tas mo bhalong ni bajan sur ban kham khjet ke ka ka jong thi makalong le no ladang yo ya ka khim ni yo ya kini kita nginom yo pat ya ka jaka tong ya trelang na ka ka jingbit jingbiang namar unde ko highway kaba ka sarkar ka sim compensation yo phimut kum gitu bas para ku project ng tiba sang suhuro hinggaria kibala ban yo ya compensation sane ga no ka na ka state inom yo handai tolong ki bas bon kemensen maki bon itu sing project jong ni sane ka thai ni ki sakut de na daw jong ka jaka kawa kaba itna tam komong di hapo jong ka selaka pete te niya persang kala banane kemru la shai andang la det ban snai kan ke double nang te beslo hadu han thai hatamobi na kemen kem bagi toris kin toy na kelen todo banwan yakani ke jaka ke joben te na kata kadau ngidon kam yaki infrastruktur kam tam kalen tiga sendiri kani ka memorandum ka bana kalen ka bos nong pi ai kale halor ka ta nongrim te ka banga supa ban keren mengkot kum labatai iba romboi mena kumulu kalen mendiru kalong tanggoi tong ini kresi tom ban kerpa kerpuan yang ditrajaka bakin ajaka ladayo nganut ban kular pamta bangin ai tamson kerpang yang neslo tis kasyong satang hati na kalian kebosno nada kerpat litru ya ditrajaka Sel baha ai jakalen
Namar balada pi ai jika mendai bepidu ika tung leket perkat ni kebesadir lalu bio surok kajing mentoi ka bakrau ya ka jaka ka jongpi ka bayat ka surok lembang jong kani ka jaka ka jongpi kata kani ka bang magwa ban bentu ban terpang nakaliang jong ni ke surga kung mga ong pi kamtam nakaliang jong ka tourism sector ni dakwa shisha ban wanra haki wei paki wei kisno kiba ngiyoi kiba bit kiba biang kiba ngila ban pelong ya kata kacaka kum ka pliang ja ya kikun kiksiu ya kapaten ka jongi ka ban wan namar ba pi nanya tu ya pi habengi paskuli kikun kan mau tang ka wei pi paskuli kikun wat om batang bangi dei ban yo kam soka kenal yang kata jemput berat kini kita penduk nak lepas. Wat ong bah bagi pak sekali kikun kita cuba kidai maniok kamsoka. Ngan aku ban ong ya pi penseluri kikun jong pi bakin lek kuli nang takin lek ru ikilain di baki kidon sap. Kalau benong di baki don sap akan yang berturusin. Kalau benong bagi don sap akan yang jong kajin sumat. Kalau berlong begitu sab, let's say haki wei kebentar jo bikin joki. Kasorkar kadon betaban penseluruh di bangkum kita. Mentani ong katuk hospitality. Nantani ong mentawan ya kata ke wellness. Kikun sama jomi. Kila ban lek ban penbit. Bat hendak kiwan. Kintrei kintengi ki kamlajong ndai tam ki trei ka ndai tam ki trei ka kamlajong ki ai kamro ia ki wepa kata ka de ka bas putra ki don ki fin jongi ki bangingi ai nyau 4% ka de stop sini live 4% ka de kalun bat kata kalun ka de stop lun dia na jo ya kabakum ka ni ka kabuksia dengan kuaban ong ipiko kilong kene kilong pa. Ai la ye ki khon jong pi. Bakin lek ban puli. Bat ru bakin penbit ialah kajong kasap kapok. Ni menta mundun mapi ye ki badon kasap hakajing lakai. Menta subuh kidon ki plia ki babit aku football. Ladi ki disiplin ni bape. Kadon ke polisi na kesorka na kita sama kabagi labu bakino kino kijira kai kiba hapo ke national level shanen kababot lakadei hapo ke national lakadei hapo ke Asia kadei hapo pertai brokaway kadei ke Olympic ladan don ki sama jongi ke belong benengkong ki belong baar ki belong balai ya kita ngin ai direct ke kamsorkan. Perkat api hantu kata ni penselur. Ya kikun sama bagi jongi ba. Kin penkebit. Ya kata kasap kapong kabagi don. Don gibanang kaput katet. Don gibanang ban ya aklim atau kaflim kasi jongi. Don gibakwa ban penmi belit, bon di opportunity di jalan, kibangi na kesorka, ngilak banle, nakam ta, kikun sama kibako kita. Dengan kuat bantong yepi, namar kata, ko kilong kami kilong pa, ai kajik seneng di jibintui kikun jopi. Bakin long, kibak nutu ialah kedong kasap kapok. Mendai bersyak yalam bakla, hakajing perkat, hakajing pertain, hakajuk ke pemerintah. Kita ikut sama jongi ke besosi menyotu epi. Lada don kadang-kadang ke advertisement kipus kibapero ke. Nampak ke mobile kadang. Hari syatan supaya lakit. Ngadon kiba kikun sama sate supo kunuslah besosi. Ada ngakli balik kita set moy kata kapus kata kau mintit. Tengok munu pintit abak mobile jom di arcau bentar. Pintit ban ong utel terus tuh buku tahu dur bulau dur kita. Yang kata pintit
kat banyak advertisement ya ke jinglat hikam lane ya kita ki skim di baper ki kon samla tip tengah wa ban besok ia ke jingmut cing perkat api ki kita hikai di kon samla bakin pet ya ki babha ndai ban pet tang ya ki basni pet kambun ya ki babha ke mobile ke babha ke bamdon kamsu ban lek ke kali ndon kamsu ban ya kijap tang lembah ke mobile ko mo ba rumboy mana kata ka online application kata ka online transaction ke bang hingi le tang kata kalati te kata ka bang apa ban ong ya pi ki long kme ki lokpa ki kon samla mai kajuk ke bang tang ong pi kla pensuk sibune mdei su ko maki por jong ni mansua ni mansua le school ko mo pi hab ya 1000 kilometer mdei benta kham dei su ko da mansua ma ong pi na pangjur ki breu hab le be na kamet hab ya 1000 benta kam kata anda yang breu hab le be na kamet ci kis nong ma fer mla ya krejo mentang ong pi jia ke ji sosi 6 minit la piplut ke pertei bro away kam tam mendai rangga snom badi sekri snom di la latai aga bau CM ru ula ai berkula ia kan dengan sampai dan kemudian dengan mandan jopi kum no banle bat kaba kham tam hakawai dei bat ka sulok kumo opi ngakula ngandut ban kula rada di penjual jaka kata kade kebagi bat kawai kaba ngaprai kabagi ong ia kan nika kawai dei ban simtino da ka piludi ya kanika surok border area ya kaneru ngan kerpat ya USTU jeni amu itu no salek berkam ya kenduk ban border area development officer mau marbu bakin pan palayo order leban perlu aka piludi perlu aka piludi jeni lada adon sasabai itu pun atau tempat ni London kajing tunggu pada pasti yang atur pan penuh video. Bun ai kenusi kena mami take over no mengi. Kaplu di nama kasitop jijai ini. Kibukli nama kamdan ka komponen kami omat repair ban maintain. Ya kisrok ni simki no mengi. Kenang bahkan pensuk ya kaya kayen kabit kabiang. Juang kan kasino. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे?
Style, bro. Style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है। Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.